Yeah. Ahee, namuka nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, namuti ta khalela hi mhaka leyi nga ku trendeni swinene. Leyi ku nga mhaka yo ku va Mr Post a ri karhi a attackiwa hi vanhu vo tala ku why a kumeka a ri karhi a beefa ti-fans. And ri swi te after loko Mr Post a kombisile ku ta a kha ya beefa Zitha, ma vona. Yeah, so ni ve ni kota ku swi vona ku no man, swi tikomba na ku na problem yikulu leyi nga ku humeleleni, right? So ni fike ni vona van'wana va fika ni vutisa ku mina ni ri yini mhaka leyi yo va Mr Boss a kumeka a ri karhi a beefa yena ti-fans na, right? So mi ri kahle ni langutisa mhaka leyi mina a ni blame Mr Post at all, ma ni voni ni blame because loko vi kha hi langutisa mhaka leyi i khale swi kha swi humelela, right? Sweswi ta reference ka Mayengani na Dr Joe Shirimani. So loko vi kha hi langutisa mhaka leyini i khale ngopfu yinani Mayengani kha beefa ti-fans leti ta ti-artist letin'wana, i khale a hi vula ntiyiso khale nga kha swi endla sweswo, like in general ka tinghoma ta yena va kha swi endla kha beefa ti-fans ta ti-artist letin'wana, right? Then se hi sungula ku reference of course ti kona tinghoma ta va xitola nghwadla laha ri karhi a beefa a specific lady, kambe i rini kambe nghoma liya i ri ka marhanga ka zava mani mini tumbe mulungu mama ku na mayelo bone hewe lavo tola police, se a ri karhi a beefa a specific fan na kwalano, right? Hi suka kwalano i tlhela a beefa na lexa na miselo wa ka nyavani convoy ka yena ka swingwirigwiri hinkwenu a swi tivi i beefini lo munhu loyi a kha a beefa le da nyavani convoy di nga di ya fika di yinana ku hi yena di nga fika di pembela le endlwini yena double story yi nga na picking ya le henhla a swi tiva na sweswo. Then hi hindza na yona mkhulu ya leyi the so called peacemaker hi vona na yona fika yi beefa yena Nsoligezani Nukeri if you were not aware. Na risimu leri nga kona leri ra mina mi fika mi ri yingisela kahle, that song a ri beefa yena Nsoligezani Nukeri na yena i tlha swi confirm, and yena hi yena a kota ku va swi confirm a ni hi ya ku beefiwa yena hi ya a twisa ku message phela leswi ndlisaka swona wa ku twisa swinene na yena. So laha a yi fa yena Dr Joe Shirimani, right? So with that in mind mani kota ku twisa ku why ku fike ku va ku na problem loko se Mr Post ku kumeka ku ri dyona kha di beefa yena ti-fans. Loko mina ni twisa ku hi nge pfuki hi endle swilo ku fana, ma ni twisa nyana hi nge pfuki hi endle swilo ku fana hi sweswi ma swona mina ti-vitamin ti endla njhani loko ni ti endla, loko ni ti rhekhoda ni tirhisa rear camera ni tirhisa front camera, un'wana loyi a khandla video leyi a ta tirhisa front camera yi va yi kha yi vona yena mara mani ndlise swona sweswo. So ni zama ku vula ku loko munhu a fika yena a beefa munhu a nge beefi ku fana na lavan'wana, un'wana na un'wana i na xitayele xa yena va nge fika va kopelela na mabifelo, un'wana na un'wana ku na leswi a beefisaka swona. Mr Post loko di beefa di ku beefa lero i nga ha pfuki i bayizi na siku na rin'we. Xitayele xa Mr Post ni xi fanisa na xa Animem, ve ri mani Animem ni swa ku ni vule swona, Animem na vanhu vo fana va ledio namuntlha ti le ka makani i mani ti le ka makani January Rifla Boy, ni swi fanisa na Rifla Boy leswi na swona dyona di beefisaka swona le dyela ku ze di ku beefa ni ya hi nge hi pfuki bayizini i beefelo ra kona leri Mr Post a ri tirhisaka rero. So mina a ni n'wi blame, so un'wana na un'wana i na xitayele xa yena lexi a xi tirhisaka, right? So hi nge pfuki hi vuleni ku Mr Post i personal ngopfu, no, un'wana na un'wana i tirhisa xitayele lexi a xi lavaka, right? Yeah, so in other words ni ri yini mi kahle kahle mina ni ri Mr Post a ni n'wi blame the way leswi a beefisaka swona, because munhu un'wana na un'wana i na xitayele xa yena, na xitayele xa yena lexi a tirhisaka swona. Un'wana jika a nga bangi na Isaac no n'wi langutisa loko i zama n'wi dlaya ni misolo, munhu un'wana na un'wana ku na leswi a beefisaka swona, you get it? Hi swo sweswo leswi mina ni vulaka swona, mina ni n'wi blame Mr Post and the beef ya ha to ya mahlweni. So n'wina mi nga against Mr Post swi lava mi va careful hi ku na n'wina yi ngo humelela beef, leswi ni nga ta vula swona mina. So mi nga mi ya pfuka Mr Post mi tlhela mi tshemba ku mi ta ku a nga beefi swona a nga beefi swona, no, n'wina mi fanekele mi va careful hambana na Mr Post. Like Mr Post already i hlamuserile ku leswi swo ka nga swi laveki ku yini, right? Ndzi hlamuserile Mr Post ku i nga beefi, i nga vi personal, ku va personal ndi vula ku i nga beefi hi ndyangu wa do, u nga fiki diroketela hi ku ho ve kha hi referisa ka vanhu lava nga di beefa a va kha va ri personal, right?
a hi langutisini dama vakhegula endle dama vakhegula hi twa a fika a rhuketela Mr Post i dyi rhuketeni swinene a tlhela humesa na swihundla swo karhi ha swi tiva sweswo right hi suka ka hina hi ya ka manyangatsi ndleni ya loko languta manyangatsi in terms of side ra yena leswi a nga xi endla laha i fika a dyi rhuketela even then a tlhata na method wo ala ku dyi wisa ni maswo ku misalo i na power misalo i na power so i tirhise power ya yena ku a kota ku va kha kumeka a kha dyi wisa mani kuma ka career radio so hinkwavo vanhu lava ku hi mina va va deserve ku beefiwa so na yena zitha a hi tekuni leyi mara sweswi hi ta hi mina hi vona ku endleni swi ta humela handle ku endleni ende mi ta kuma ku na endle swin'wana swikulu leswi a fanele nga swi ndlanga so yeah I think hi nga yi tsema kwala so ku hi mina a ni n'wi blame like I don't blame Mr Post leswi a swi endlisaka swona hi ku vo n'wi sukela so na n'wina siku ra ni swo mhaka yo va mi kha mi sukela Mr Post mi tshemba ku mi ta tlhela mi diblema and stuff like that right yeah so loko ku ri mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.